السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي او نوی درس ته راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی savoir، یعنی savoir فعل څه معنا لري او په présent futur simple passé composé او l'imparfait کې څنګه کنجوګي کولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. savoir، savoir معنا پوهیدل. دا savoir فعل په présent کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. je sais، je sais، je sais، tu sais، tu sais، tu sais، il sait، il sait، il sait، elle sait، elle sait، elle sait، nous savons، nous savons، nous savons، vous savez، vous savez، vous savez، ils savent، ils savent، ils savent، elles savent، elles savent، elles savent. او همدا savoir فعل په futur simple کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. je saurai، je saurai، je saurai، tu sauras، tu sauras، tu sauras، il saura، il saura، il saura، elle saura، elle saura، elle saura، nous saurons، nous saurons، nous saurons، vous saurez، vous saurez، vous saurez، ils sauront، ils sauront، ils sauront، elles sauront، elles sauront، elles sauront. او همدا savoir فعل په passé composé یعنی په تیر حالت کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. je suis، je suis، je suis، tu as su، tu as su،
Tu as su. Il a su. Il a su. Il a su. Elle a su. Elle a su. Elle a su. Nous avons su. Nous avons su. Nous avons su. Vous avez su. Vous avez su. Vous avez su. Ils ont su. Ils ont su. Ils ont su. Elles ont su. Elles ont su. Elles ont su. Os hamda savoir faire pour l'imparfait qui conjugué que ou. Je savais. Je savais. Je savais. Tu savais. Tu savais. Tu savais. Il savait. Il savait. Il savait. Elle savait. Elle savait. Elle savait. Nous savions. Nous savions. Nous savions. Vous saviez. Vous saviez. Vous saviez. Il savait. Il savait. Il savait. Elle savait. Elle savait. Elle savait.